Baetapele ba ANC ba adile diphihlelelo tse bohlokwa tša kopano ya Komoti-Phethisi pele ga conference ya setšhaba ya bo 55 ka kgwedi ya Disemere. Se go latela kopano yeo e bego e swerwe mafelelong a beke. Bahlankedi Phethisi ba re go dirilwe diphetogo tše bohlokwa. Le ga go le bjalo ba kantoro ya mongwaledi pharephare le bjale ba sa homotše ka dintlha tšeo mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa a di boditšego baetapele di akaretšago mathata a bosenyi ka polaseng ya Phala-Phala. He was briefing just the NEC. The rest of what you want to know will come when the reports are ready. I think for now, let's respect that confidentiality. Maloko a Komoti-Phethisi ya ANC a dumelelane ka gore go bohlokwa go matlafatša lenaneo la broad-based black economic empowerment. Bahlankedi Phethisi ba re BBBEE e bohlokwa go kgolo ya ikonomi ya naga. Whilst progress has been made in empowering black people and women in the economy, the benefits of this progress have not been felt by all South Africans. Le ge kopano ya Komoti-Phethisi e fihlile mafelelong, mopresidente ga se a bolela kudu ka ditiragalo tša bosenyi di diregilego ka polaseng ya Phala-Phala. Taba ye e sa tlogetše badudi ba Afrika Borwa leswiswing ka mathata a polasa ye.